Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan ngayon tay ikan biag ita kat impatulod. Ti pagayam nagpailinga di tinagan a Clara adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lovely. Namamok ni Jester kabayatan ti panagtrabaho ijay Manila. Nasingpet kan man nakaawat ni Jester. Isu ti makagapo no apay nga inaklon ko adagos idinagdaton kanya. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Clara dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Ay, pasensya ka na. Nung naladawak iti oras ang nagsaritaan ta, Clara. Okay lang ang kanyak, Jester. Sa anak mo't nagdardaras. Nasayat nga rin nung kasta. Anya nga minantay ko ng mga ibagang. Agpakada ko makan ka. Imawag kami ni Nanang. Kat kayat nang agbakasyon akpay. Uray siya. Agawid akmat, takailiw na kanon ni Tatang. Inton umay Huwebes ti biyahe. Di mo liplipatan ti ag-text kanya ka. Wan, danag mon aya. Amangan nga min no isukat na kiti sa bali. No di na kon makitkita di office. Sapay crush na kakano ni Sander katrabahuan tayo. Diyak maaramid ti kasta, Jester. Amom day ta? Agyaman ak no kasta, Clara. Wala, agorder ta nga rodan iti kanenta. Mangantan, tapno makapanautan dito eh. Naimbaglaangan, tanakaawit ka, Clara ading ko. Kapilitan taisumot tikid daw ni Tatang. Kumusta ngayon ni Tatang? Nasayaat ni Tatang. Kaya't nakalaang ang makita. Kunaklakit din no masakit, Manong. Saan? Ayong gayam. At dariyon yun tayo intun umaya Sabado. Makapan ka kadi? May salawas ti bakasyon ko. Iso ang makaumayak, Manong. Nasayaat nga rudno kasta. Tapno maamamummat dagiti kakasinsin tayo. Ubing tayo pa'y ngamin, idinao di anak reunion ka. Hello, Jester? Kumusta kan, Clara? Nasayaat mat. Si Kangay? Nasayatak man. Sumarunukan nga digos, Clara. Awan, mabiit laang, Manong. Oh, sino dyan nagpukaw? Ni Manong ko. Sumaruno ka nung nagdigos. Tada na patagapapanan mi ita. Kasta ka di. Sige nga rad. Agpakada. Tagsagana kami, Mat Clara. I love you. Okay. Love you too. Sino di mawag, Clara, anak ka? Ni Jester Tatang. Tinobyok. Ano kasta? At dagaya man nobyom. Wan, naamamok ije Manila, Tatang. Taga-anumat nga itinobyom. Pada tayo matlaang nga igurot, Tatang. Ay, nasayaat nga rod no kasta. Ni Manong mo, naging gaita. Awan pa'y nobya na. Amuyo mo ta ni Manong. Priority na ti karir na, Tatang. Iyam amum tuman tinobyom. Tapno mamamumi, mate. Wan, Tatang. No saan kami ton abisi? Iyam amok to kada kayo. Ay, kamaudyanan na. Nakasangpat tayo matlaangan. Wan nga rod, Manong. Nabanlo ka kiti biyahe. Adayo magkayam ti venue, ti reunion tayo. Un nga rod. Uray siyak. Diyak mo, akastoy gayam ka adayaw. Ay, iyalandak man iti inumak adanaw man nakaw. Makain inumak. Urayin na kami pa'y dito'y Clara. Inaklaan pa inuman ni Tatang. Sige laang, Manong. Intan, Tatang. Clara? Jester? Anya tararamidam ditoy? Insurot nak ni Mami makireunion. Diyak naman na makita ka dito'y, Clara. No kasta? Agsarita tanto. Kalpasan ti reunion tayo, Clara. Umain ni Mami.
Amang ano makadlaw. Sige, Jester. Andamot gayam am-amom ang kasinsin mo, Jester, anak. Kuya, nanan. Nasaya at matlaeng, no makipulapul ka kadagiti ka kasinsin mo. Tapno ore nagiin na dayo tayo, agaam mo kayo. Diyakin pagarop nga kasinsin tagayam, Jester. Anya iti planom, Clara. Panagkunak. Nasaysaya at nagsinatan. Anya? Masigurado ka sana maaklon dagiti naganak ta ti relasyon ta. Iso nga itatana sa papay. Ag-break ta, Jester. Clara. Ay, ayatan ka, Jester. Ngamlas ka nga aramidan tanoan niya ti maiparbag. Kasanon dagiti plano ta? Aramidan ta daytoy. Para iti pagimbagan ta, adwa. Clara, nakiriyon ka laeng. Di ka matin agsasaw. Kaslad na unag apang panunutom Okay, aklaan manong. Di nakpakadanagan. No adda parikot mo, ibagam laeng kanyak. Tabarang makatulong ak. Awan parikot ko, manong. Uray aglibak ka. Madlaw nga adda pa kaburi-buram. Anya nga min ayaday ta. Saan ang mabalin ang maamuan ni manong ti maipapan iti relasyon mi kan ni Jester? Oo. Apay adi ka agsao, Clara. Di nakpakadanagan ko nakmat, manong. Sige. Panawan ka pa'y, ta aglabaak. Agsubliak nga minan ije Manila inton bigat. Kasla na dagsan ti awit mo, Clara. Tulungan kan. Saanan? Kabaalak mat. Lakit din, mutuyin. Saanan ko nakmat? Apay aya nagkulit ka. Kagura na ka di, Clara. Naskan aliklikan tan titunggal maysa. Tapno saan tan amasakitan pa, Jester. No kasta. Talaga amakiwin na suwaskan kanyak. Juan, gaputa iso ti maiparbang. Katsapay ko mata maawatan nak. Maawatan ka, Clara. Kat sapay la ko ma. Tamakabirok ka iti lalaki. Ama ikarikan ka. Agpudno ka man kanya, Clara? Nag-break kayo kadi ka ni Jester? Ha? Madlaw ko nga minasaan kayo nga ako'y-kuyog amangan. Kaslalikliklikan nyo titunggal maysa. Break kamin ka ni Jester, Mara. Nagbakasyon kayo lang adwa. Idagsubli kayo, kastan? Sikala ang ti pangibagak iti daytoy, friend. Di mo ko maibagan iti sa bali. Uy, sana ka chismosa ha. Amom dayta. Kasinsin ko ni Jester. Naamwak laang idi na kireuniunak, idi na palabas a Sabado. Anya? Tangiwat mo. Ay, nagkas ang matan ti kasta agasat yu, friend. Lima abulan ng tinapalabas. Manipod nag-break kami ka ni Jester. Nga maging kaita. Masaksakitan aklat ta, friend. Gagangay Kasta talaga, no inayat mo itipod no ti maysa a tao. Uray anya ti aramidak. Jaklat ta maka-move on. Anya nga tanong agsapol kang aminan iti nobyom. Mabalin mat ni Sander, takras na kakano. Ay, saan mo takas ka rin na, friend? Amang ano da masakitan. Wan ngam kasano nga rod maka-move on ka. Kitaam ni Jester. Agdat-dato nan kaniyani. Yani? Wan, diyaman ang trabaho iti HR department? Kastagayan. Saan ka kading agselos? Apay ko mga agselosak. Kinapudno na. Naragsakak para ka ni Jester, friend. Nga oray masaksaktan kan? Kasano ngayon ang makaawid ako kastoy? Nagpigsamot ng titudo. Clara,
Um, Kunaklakit din no nakaawid kan. Saan pa nga ro, Jester? Awan namin payong ko. Buludan pala ang to'y payong ko. Ay, saanan? Urayak lata na sumardang titudo. No kasta. Aging gaita. Likliklikan na. Ay, saan Apay ko maaliklikan ka. Apay nga rod adi mo kahit abuludan ti payong ko. Kasinsin. Mga nagselos ni Yani. Si kakit dimet. Maawatan ni Yani. Tanay bagakon kan kwa nati may papankadata. Okay. Munti nga ro doon tapayong mo. Tao mo na ako na agawin. Mga noan niya pa'y ti papananti saritaan ta. Hoy, apay anarabyan ka, ha, Clara? Nalipatak nga ro ti payong ko. Si Kamet, di mo sungsung-batan dagiti awag ko. Ay, pasensyakan. Nakaturog akmat ngamin itay. O anya, nakaluto ka din iti pangrabyan tayo, Mara? Nalpasan? Ni Tess, saan pa nagawid? Ay na, ag-overtime ka no. Okay. Agure ka. Payong ka din ni Jester, dahil inusar mo? Juan, impabulod na kanya. May lasin ko ngamin dahil payong na. Agsardeng ka man. Talaga akasta, taagkasinsin kami nga rod. Wan matkit di, Ala, ingkan agpalas, tamangan tanton. Itay pa'y akit kita am dayani kan Jester, Clara. Ha? Nagsweet daan niya. Itay ka kadipay dita, Mara? Itay pa'y Itay pa'y nga agsasawak ditoy, ngam di ka mat samusong bat. Pasensya kan, friend. Amom, damag ko. Inaklon ni Yani ni Jester. Nasaya at matno kasta. Agselselos ka? Saan? Apay ko mga agselosak. Kung nagtumat ngamin, nga agsapol kan itinobyom. Ngam di mo mat ngamin kayat. Favor man, Mara? Anya dayta? Mabalin ka di asikapay lang ti mangisubli ti payong ni Jester? No way. Alan Sikati ng bulod? Sikati ng usar? O, di sikati mangisubli. Anya ti masapol mo, Clara? Umay ko lang isubli to'y binulod ko apayong mo. Agyaman nak. Siyak ti rumbang agyaman kan ka. Inton maminsan, di mo liplipatan ti payong mo. Kasanon no awanak ang nagpabulod kan ka, dinarabyan ka kuman dito opisina. Jester, nalpasan ti report ko. Mabalintan ti mapanag kape. Oh, amang ano kayat mo ti sumurot ka na kami. Clara, kasinsin. Un nga rod, tapno agiin ni istorya tayo. Saanan? Adapay aramida kiji office. Sumaruno kaming tulangan kan ni Mara inton madamdama. Anya di nadamag ko, Clara? Ag-resign ka ni iti trabahom? Wen, agabroad akon, friend. Anya? Kat na nga to ti posisyon mo dito, Nasaysaya at matlaang no pumanaw akon. Tapno makamove on akmat. Samay sa. Mayat matlaang ti pasweldo iti abroad. Ibati nak nga rod dito, Di padasam ti agaplay iti nagaplayak. Anya ti amom. Amang ano maala kamat. Di duhatan nga agabroad. Adda ka di pa'y bakante posisyon. Adda. Mabit laang. Itad ko ti listaan ti requirements. Clara, Apay ka di, Jester. nag-resign kagaya man iti trabahom. Wen, imay ko la inaladag iti gamit ko. No kasta, matuloy ti panagabrod mo. Wen, nasaysaya at matlaang no agabrodak. Tapno makaurnungak adagos. Okay, no kasta ti planom. Suportaran ka. Agan-anat ka kumayjay. Wen, uray si ka. Agan-anad ka ditoy. Aywanam anaimbag ni Yani. Manipod idin, awanen ti komunikasyon mi kini Jester. Katsak, adda aklatta dito'y abroad. Agdwa atawan kon dito'y.
Saan akon anak relasyon pa'y taimpamaysak ti atensyon ko iti trabaho. Alakastan, katagyaman nakiting kay panangidrama iti pakasaritaak. To'y pagayam mo, Clara. Agyaman ak pagayam Clara iti daytoy apakasaritaam. Nasaya at mataimpamaysam ti trabaho, ket makaurnong ka para iti masakbayam. Ket ala, saan mo latang isarra ti pusom iti sabali nga ayat. Ket dumteng to ti gundaway, ang masarakam ti lalaki, aparakan ka. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailinga di tinagan a Clara, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Charlotte Lete Selo. Kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Sound effects, June Rebotazo. Musika, kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kapanang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.